kebal terhadap cuaca apapun. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, doesn't even matter. Metal Snack Skin Rostel, Metal Snack Skin Redless Rostel, ikan yang cocok untuk pemula. Yo, bisa diorder yo. Snack skinnya sangat halus, sangat mantap. Ekor pinggirnya kruwel, siap indukan. Yo, ikan tidak banyak, cuma Aryadi 10 per. Dorsal sangat besar nih. Yo, mantap. Pemeliharaan sangat mudah, bisa pakai ember. Yo, Metal Snack Skin Redless Rose. Cocok ya untuk pemula nih. Nih, kebal terhadap cuaca apapun. Bisa diorder lewat WA. Lihat saja di deskripsi.